Assalamu alaikum. Haray mi hewrike on foplala jallo. Donc are mi fewndi tay mi suti haji commentaire mon nintendo yaltude. Donc are non lantori yo Allah ara en haɓali en huɓali en ɗumantako. Donc mi prometi mi yennata mi sonkata kono mi yewta on ɗo hande nata ka noppi hamana nata ka noppi farao nata kadi noppi senerde maɓɓe on fop. Donc iɗen andi non si innama Jamfa ɓe inni politique o Jamfa en hollay ɓe enen kadi iɗen horori gonga. Donc mi anda si tawi ɗum andi tan gar so mi yiya commentaire ji ɗo taw après ɗo si mi aroyi mi daroyi e commentaire ji ɗin ala probléme révélugol ko fewndigon ka meɗen si tawi commentaire ji ɗi yaltal tun on sayi haɗata si Allah jaɓi si mi aroyi mi explique nayi on mi daroyi kadi commentaire ji ɗin kadi fa inchallah jaɓi. Donc si tawi ɗon nande lam tun haray lanni Allah waɗi na yesango humpaɗon gentitoɗe non ɗo non yewtere ko tawata gasa o ganda e waɗɗo nde on ɓe suti goto a ñalagine ine yiɗi ne ko Allah olan ɗo waɗiri noon koka hawtude ɓe jaɓantati ko ɗum woni faale maɓɓe o wona probléme mawɗo ma payko wona probléme leñol wondude wona probléme ganɗo ma mo gandiɗa ko élection doit décidude yimɓe ɓen kala gañuɗo so heɓi voix goto plus que tout le monde e hoore ko heɓi kon on wona président de la république heddiɗiɓe votane ɓe wona député ɓe wona maire ñande woni mettiti yimɓe ɓe woɓe yimma to kadi ɓe vota ɓe change ɗum ɗon ko noon aduna o yara wona goɗɗum ngo donc haala refondation e ko wana ko hedditi kon ɗum ɗon fof ko ɗayne ko fi trompe ko yimɓe ƴetta tan duuɓi ɗiɗi ɓe laɓɓinanali en ko honno ɓe fala jondirde laamu ngu il faut ko yimɓe ɓe immo daro ɓe waɗa duuɓi ɗiɗi hoore leydi ɓe falaka wolde fi élection ɓe falaka wolde no laamu ngu jonnitirte ɓe letle goɗɗo lamminaɓe goɗɗo no laaɓe ɓe wiya wonde yimɓe waɗe refondation ko honɗum woni refondation par ce que ko hoccitagol piiji ɗuɗɗinaɗi fi tun no jooɗora e laamu refondation ko kokkonde yiwde leydi men de hande ha hande ɓiɓɓe lagine yaltani e leydi lagine ɓuuri woni yaltude fewɗo ko sukaɓe fof no dogude yalta e leydi wona ɓe ɓuttuɓe hande woni ɓe yaltinde goto woyiɗa doggol kam mais si on ti ala no wuurira ala no fiɗɗinira teddinaka hino ware ɗum musidɓe mum no ware no sappore hondu leñol no holle kañum jeeyaka e leydi ala droit hay hunde ala privilège hay hunde taw hoore ɗum kadi mettu ɓerde on e désespoir on no ɓuuri on non tigui de ala ko goɗɗo wawi ko neɗɗanke on tigui danda e wonki mumki dara no heɓira guure heɓa no feƴƴinira joni sukaɓe men ɓe fof no laaɓi hiɓe lawol ni kam hiɓe laaɓi ɗin ka maayo hiɓe laaɓi ɗin ka des ko gonga halla Aliou Ba ko yewtereji ɗin ko yewtete manka kono jentitoɗe tun mi aroyayi ko feƴƴi kon moro biya joni ko ɗum wonne wadde ɗo mais mi jentintinayi on tun nde yewtere ɗo fiyon andu to kadi fayin ko ɗum woni refondation ko ndu wona refondanede ko kulle ɗe wona refondanede ka ko ɓurure nde wona refondanede ko jama on ko non heɓude nafat ɓe ngu laamu hoore transition ko yeru kamɓe laamiɓe eɓeɓe laamuɗi ɓe eɓeɓe yiɗani ɓe ko kamɓe woni wutorde jawɗi leydi ndi fof hiɓe décidude ɓe signa contrat ɓe jonna convention miniére si ɓe woli fi corruption ko tawde mo ala doole on kono noon ɓe woni yande hoore mum ɓe nawɗo kadi yaltigolle fi corruption kamɓe ɓe andunoɗe wondunoɓe e men no ɓe wawno noon woɓɓe maɓɓe alana e hoore mum hay oto woɓɓe maɓɓe alana hoore mum hay suudu ɓe alana hoore mum hay ko ɓe watto joni ko ɓe wonde yiwde woni no millionnaire en euro en moins de 2 ans ɓe soodi cuuɗi e leydi ɓe soodi cuuɗi kayas ko joddi maɓɓe on ɓe hokkude ɗum compte ɓe itti ɗum ɗon et puis hoore ɗum kadi hay ɓe suuɗa ɓe holla ɗin pistoleji kala ko ɓe watti so ɓe holla e wonde kamɓe ko kamɓe ɓuuri fof hakkil ko kamɓe ɓuuri fof barki ko kamɓe ardoto leydi élection wolatake élection ko honɗum ko jama on jonnitete laamu ngun ɓe décida ko hombo laamotoɓe ɓe vota si tawi ñande ɗum mettitiɓe ɓe vota kadi ɓeyna oɗo en falaka mo hande ndaare hande mise hunde wotere mo ɓe no duwa andu ka luttiti ɗo lagine feƴƴi kon ko feƴƴi kon feƴƴi mais hay goto arditotako lagine jooɗo e hoore leydi hara wona jama on ardini mo leydi mais yewti ɗum colonel Doumbouya mais yewti ɗum kala ɓe o arditi ɓe wondi ton min inni erreur mo watto on ko sikku goɗɗo wawi joɗade e hoore ngu laamu hara o lamminaka kala faalaɗo imposade e hoore lagine sikkude o joƴi ɓuuri yimɓe ɓen fof ma o heɓi doole ɓuuri yimɓe fof ma woni kukuru ɓuuri yimɓe ɓen fof sikka yimɓe huula e pinka ma huulay ko hollata waɗa démonstration ji holla piiji on mentalité acci jama o adna o weeti yimɓe ɓen fini hande kala ko feƴƴata jananiri mo ɓe no suuti hay ka kawte men iɗen suuti ɗum wawata continude ko ɗum waɗi artirgol leydi e processus électoral o yewtidane e halde fotte hara wona sofade eɓɓoje maɓɓe wigol kamɓe eɓe fottitude ɓe yiwinda constitution mo lammina mo ardina e hunde mo nula e hunde yimɓe tato nayo no wawi joɗade hakkude maɓɓe décida ɓe winda constitution leydi ɓeyna ɗum ko constitution leydi kamɓe koɓe homɓe
fi won dum don dagano yimbe ben fo ma dum ministère de l'administration du territoire mo andude ngon hore ben cadre be andude non e hore no be woy gollirde non ben no wayda dina kambe désormais organisata élection la Guinée organise ma élection. Ça veut dire que gouverneur bébé, préfet bébé, chef de police bébé, chef de gendarmerie et quoi ko ben organise élection au niveau local parce que ko be woni sous l'autorité ministère de l'administration du territoire ko ben arti ben no wawi hande rassurer de la Guinée aye préfet jo parti politique no nan organise de fi labingol saay mon préfet jo ina wobe mara droit organise ko na do yiwde mamum dépendé do nani dum hande labingol lawol citoyen jo en fala wadde dum non préfet jo ina ma wadata on jenti kende yewtere ko tawta ko yewtudo nde on no gasa on anditi tum yi wondo yewtere mi anda combien de personnes darde en live on do mi dara kadi fa en commentaire ji din so be me de fala yayi go commentaire ji ono wombe jippinde commentaire ji be de fala hanyi de commentaire ji mon ni ara minanay ko yewdo ton kon minanday avis ji mon ni kono do mi desidi do hande kadi ko stayne mi lannoy wo hande kadi live on mi aro hande kadi do mi o jenti mi daaro e commentaire ji en tout cas mi de andi do himbe dal lutetake do sibbe am ben yiduɓe lamɓe fo kadi ɓe andi luttitake ɗo ok haray noon mi ari ɗo andintingol en ka fewndi kon ka meɗen mi andintina en e ka fewndi ko tawata du'a uji ɗin tawa mi adduda innugol du'a uji jama o no jabade moƴƴa noon wata goto décourage du'a uji ɗi no jabade seedeji ɗi du'aji ɗi no jabade ko ɓe memminori wo ko sayde fowti ɗen wo kamɓe ɓe wuggo e ɗum noon sayde fowti ɗen wo sayde fewti ɗen kamɓe ɓe wuggade ɗum noon senerde lanni lahude ɓe lanni jukkude ɓe lanni hersude ɓe lanni ɗumannade ko tawata ko sattere hunduko tum ɓayiɗa andi e bonɗon aray tum mo satti hunduko mo wawa jiidira yeytoto donc are no satti hunduko ha feƴƴiti kerol kala ko yiɗa on tigiri ino satti hunduko tum ɗum wonani tum yonni hande en are ɗo o porte parole jo ha mana yewta ɗo hande ko tawata kersa kaɓe hersi kan Liberia e juulirde e meggiti tun honno inde juulirde nden bon ok wiyen tun ka juulirde par ce que fo yi hande vidéo ji ɗin annan fo hande faalaɗo yiide o kadi ɓe yiyali kadi no wawi yade ko compte ji yimɓe tappa e ɗon siko compte ti jala pisa contre fode a image fop on yiyay ton ko tawata kersa kaɓe hersi kan e yewtere nden kadi mi juinede ɗo faamon andon duwawuji ɗin hino jabade en ɓiƴi senerde ha ɓe hewti ko ɓe sikkamo lutti hande kadi sen duñayɓe tum ɓe umtoyo are noon lan tori on moƴƴa yo sakitan yewtere nden kadi la même chose hankin e yewtereji ɗin sakita non ko tawata ɓe hendino yewtere yewtane nden ɓe anduno ko hombo kadi yewtine donc haray si feƴƴi ɗon en andintinay tun kadi jamala gene wonɓe ɓen kadi ka ɓaawo leydi harana wonɓe ɓen ka nder leydi tun par ce que wonɓe ɓen ka nder leydi hande memmini ɗo no luttude en yewtay hande fi wonɓe ɓen ka peeyi ɓaawoji leyɗe jananele ko tawata hiɓi ɗon andi hecciti hanki ɓe waɗi propagande New York Bronx ɗo ɓe inni wo Seragon ino memmini ɗo marche de la paix fi réunion hiɓe marno ko tawata wo hiɓe mari ɗo fédéral jo ka hiɓe mari ɗo honnum ɓe ari ɗum ɗon ɓe yalti ko tawata force vivant nandirɗo noon ɓe yehi ɓe bonni réunion maɓɓe mum ko tawata en fop meɗen woɓɓe maɓɓe yalti inni hay chef de Seragon États-Unis militaire américain on nangono mo e ala kulliyal e anda ko honto ɓe sakkitori toon kamɓe Sierra-Leone kamɓe police américain kono mbi yewta on ɗo hunde ko tawata enen wonɓe ɓen kaɓawo leydi fo enen wonɓe ɓen ko jananiri ɓe ministre jo kala ministre jo senerde mo anduɗen ko yimɓe bomɓe ɓen ɗo ɓurɓe ɓen bonde min naali fo mais ɓurɓe ɓen bonnude Usu Falima en Amara en Idi Amin en Bala Samura en Djiba en ministre de l'administration du territoire ɓe fop maɓɓe komi ɓuri noon monanade
ko tawata ko ɓe yimɓe ɗo wolayɓe kadi ka haala kami wolata to tawata ko kamɓe ɓe woni gollirgol fi piigol men menen ɓe sikkay ɓe wawi ɓe wola haalaji jeni. Donc mi andina on yewtugol ɓiɗɗo gorko wana ko hunduko ton, ɓiɗɗo gorko wana ko hunduko ton yewtata. ɓiɗɗo gorko no dowa wulde pratique on jentiteɗo no moƴƴa. mi jentintinay ɗo kanko kersa ka o hersikan ton hande andon jentiteɗo moƴƴa. Jentitoɗe ɗon moƴƴa ɓe ano habbimo yaasi par ce que ɓe andi yimo ko nder julirre, ɓe anduno yimo ko nder julirre, ɓay ɓe yi'imo ɓe habbimo non ko yaasi par ce que iɗa andi siɗa yi ka nder julirre a wawata immade ɗon yenna ka nder julirre, a wawata inde on tagi siko gorko ka nder julirre. ko waɗi julirre nden ko rewugol Allah natirte ka julirre, wona waɗugol débatji politique, wona yennugol goɗɗo. Donc kala mo yiɗon hay imamujo si ƴawi ore mimbar na yennugol na ɗumanna ko bayano o waɗata. Donc ko ɗum inna julirre nden piiji ɗin fof no duwa teddinede, mais fi julirre nden ɓura teddinede. hay si hunde ma majji e nder julirre a duwaka ya ɗaɓɓitira ton wasitay ko ɗum anna. jentitoɗe non moƴƴa, yimɓe habbinomo ɓe yaasi ko ɓe woni ko hewrodiri e maɓɓe ɗo jentitoɗe moƴƴa. situation on woni ko innete kon gama molerke Ousmane Gawaka yaasi ka julurde. Kanko Usu Jiga tugiri o waɗuno yewtere makko nen jentitoɗe tun on anday ko tawata kersa ɓe hersi ha c'est-à-dire hande ɗo mi desidi mi yennata goto e maɓɓe, mi desidi mi wuɗata goto e maɓɓe, kono ko billahi ko ton sakkitorte nden par ce que mi yewti jamala guenem fop ino andi wonɓe ɓen conscient innocent ɓe ɓen tigiri ɓe fam, kono yiɓe no laaɓani kadi guine wonɓe ɓen kadi ka nder leydi ton hiɓe andi way ko ɓe woni kon wadde ko fenande jokka, hiɓe andi ko fewndi ko ɓen ko nonni refondation on jentike ɗo yewtere monsieur Aliou Ndeye ko tawata en fop meɗe ɗen andi déjà ɓen yiggitanoma fimo fi kasori en mi wolata fi ɓen non few na fi ɓen non addila fi damaro maɓe mi yewtata fi ɓen no few na fi ɓen no joƴƴillanɗo, kono eɗon andi yewtano ɗo e sayiji fi constitution si innama droit constitution ko ɓe wi ko dadis woluno ko waɗi ha jama o yalti hande noy ɓe yaltiɓe wolude ɗiɗi ɓuri ɗin ko ɓe wadde ɓuri ɗi yo jama lagi non fo waɗugo hoore maɓɓe gente militaire on ko ɓe inni refondation ko kamɓe si feƴƴi o jooɗiɗo ɗo ha mana o jooɗiɗo pharaon o jooɗiɗo ɗo istatiji mum ɓe ƴetta photoji makko ɓe koola mi nanigo hay goɗɗo maɓɓe haala ton ho hande kadi photoji ɗo no gasa ko obligatoirement hay ko suudu ma ko suddaji ɓe moƴƴina ɗe balle piiji ɗin fuu ɓe waɗa e madine guine hara ko photoji mamadi tun koola e muɗum a yiɗi a ni si a ƴetti a hayki ko a soggeteɗo donc ko ɗin prévision ji ɗo fof a wonerde ton o référendum mo ɓe fi waɗugo le 5 septembre 2025 wonɗo hade ɗo jama yo miijito moƴƴa waɗe moƴƴa élection wawata wadde o ane ɗo say si goɗɗo élection waɗay ɗo ko hikka ɗo tun haray noon jama e watta nun no hila moƴƴa noon si ɗum noon feƴƴi mi andintina ɗum ɗo e hunde wotere e kanko Ousmane Gawal o winno après 24 mois de la transition Mamadi Doumbouya ajoutata ɗon hay ñallal gota jentito ɗe
aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas ici. C'est clair pour lui. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire. C'est pas, il est clair sur cette question. Et voilà ce qui nous exhorte à dire à la communauté nationale. wo haysi goɗɗo go wontay ɗon après 24 mois de la transition andu do haray ko goɗɗo go na do kanko président Mamadi Doumbouya. Donc mi yewti on ɓe ko joué politique ɗum ɓe nata la loi de la programmation militaire, un truc comme ça piiji ɗi andanɗa hoore ma tun ko beppale e fenugol to he mi yi toon woɓɓe kadi no yalta ɗe balɗe ɗo critica ko feƴƴi kon France ɓe hara ko tawata ɓe anda hay ko onno yewtere nde waɗi hande yewtani onno mi aranoya live go yesso ɗo sellaji kono miijite moƴƴa ande moƴƴa ko fewndi kon ka leydi meɗen ande moƴƴa kon nu waɗete si ɗon andi si ɓe yalti ɓe ari ka ɓawleydi ka ɓe hersay yo ɓe haɗu ka leydi to e yaha hara ɓe ka pale toon ɓe hattata yewtugol ko suudu maɓɓe nene goto o yaltiɗo inniɗo o ko dictata o mérita e wonogol manna ko enen joɗoto bamba o esayi moƴƴa ndara siɗa bambude goɗɗo iɗa naɓude goɗɗo a décidé a inniɗo hi o a bambaymo a sekkotomo a naɓaymo kala ko fala miijitode kan haala ka haalan ko waɗi janngo o aroyay ɗo haraɗa wondi e kersa ɓe joƴƴinay ɗo ɓe joƴƴinte kabar. Donc Ousmane Gawal min na fiisimo mettalan mais promesse ji ɗi ɓe ƴetti ɗon bunkiji ko ɓe woni kon jaggade yimɓe ɓen tagaɗo kala tagaɗo ene takarijo no meton kono min ɓeɗo mi laaɓana yon pos ɓeɗo mi yiɗade ɓe mi yiɗa ko ɓe jokki fes par ce que ko ɓe ari kon ɓe respectali kono ɓe Mamadi o na o organe légitime hande na o organe légitime jango ko arɗo ɗo ko ƴetti kon ngulamo o ƴettiri ngo o pinka o hendi o kudeta jama fo fotani mo est ce que jaɓɓo makko ngo 5 septembre e jaɓɓo makko ngo nini ko gotum wona gotum fes jama wattan hila ɗum no moƴƴa Mamadi Doumbouya ne s'en sortira pas kala jokkuɗo Mamadi Doumbouya o nisay donc serago o nani seragon ko memmini kon wo kamɓe ko o membre ɓe serela kon fop muɗum déjà kanko usu jiga usu falima c'est à dire que mi anda onno mi yewtirta fi o neɗɗo dugulajo mo teddina hoore mo teddina konngol muɗum yalto o wola e médiaji ɗin fof ɓe jooɗi ke ɓe fermi médiaji ɗin fof ɓe jooɗi ke ɓe leader ɓe fof ɓe nangude sina woɓɓe no dogina woɓɓe no raɗa woɓɓe no nanga journaliste ɓe fof kala mo yiɗon journaliste ɓe ɗo hande wonɗo waɗande ɓe article ji wonnuɗo ɓe waɗande ɓe ɗo piiji wonto ko ɓay woni ɓe susta sina ɗo si ɓe suusuno ɓe andi few ko ɓe duwanoyata almami ɓe no jooɗi imamoɓe no jooɗi goto ala wolde ko won kon feƴude ka leydi meɗen mo kala no ƴetti juuɗe mum tumbi ka leydi min arɗo wo ko ɓenna ko on ko toole mon ko saɗi mon ko toole ko saɗi mon ko toole komin mbimo ɗum on selay ɗum o ma immo ɗon jooɗo ɗon hetton ko jeeɗon kon Mamadi Doumbouya o arno o yinni goto wonata candidat o ko ɓe wonade ɗo ɓe inni ɓe waɗi interdit waɗugol campagne de soutien ɗum ɗo fof ɓe interdit hande noon ko golle ko ɓe haɗuno kon fof muɗum ko ɓe haɗirno ko régime feƴƴi ɗum fof hande ko ɗum ɓe woni répétude ɓeɗo noon na duuɓi sappo ɗi ni de ko duuɓi tati ɗini ɓe yahande nayi on ko ɗum ɗo ko duuɓi nayi ɗini ɓe yahande ko ɗum ɗo ɗin duuɓi maɓɓe ɗo ko ɓe waɗi ko hoore ɗumana ɗo si tawi on andi hino laaɓani on yi miswaru segutude ko ƴettuno ko ndo wengi ɗo Gabon ɗo ɗum ɗo fof ko rappelugo ɗon ando way ɗi daneji ɗi o warti wona mer on yi o ittitani on déjà o ittitani on wo si tawi sariya on wawata empêchude Mamadi Doumbouya o wona candidat sariya on déjà empêche sariya on ɓe wawi arde ɓe bonne e fimum fo ɓena sariya on do tigi tigi haɗa par ce que mo wadde piiji kaarije nde leni hey kam yo jama o immo moƴƴa fama ko fewndi kon ka leydi meɗen ɓe wonno hiide ɗo ko fenangol jama o ɓe lanni wujjude leydi ndenen neɗo 2040 to hatala guine caabi yo jama wattan wila moƴƴa noon kadi mi jentintina ɗo kadi fani yewtere nden andi ton way andon ko kamɓe jentitoɗe lan ɗo moƴƴa noon hande miɗe seytini ɗo ha fe'iti kero jentite